no kujya kwibona mu bitwari by'Uwiteka Imana. Nafurahishwa na kujiona malangoni pake Bwana. Imana idukoreye izina ryayo. Mungu ametenda sifa. Uwiteka Imana yabanye natwe muri iki cyumweru cyose gishize. Bwana Mungu aliishi pamoja na sisi kwa hari byinshi byagomba kuduhita. Kuna mengi aliweza kutupitua. Herutse kureba kuri telefone. Niwahi kuona kwenye simu yangu. Mbona umuntu yari yicaye. Nikaona mtu anaketi. Hazi ikintu cya kimwasamiye. Kuja kitu kinamkazia. Inyuma ye hari marayika Nyuma yake kulikuwa malaika. Kiragenda. Hazi ikindi marayika aragikubita. Undi yari yicaye yibereye mu bye. Ndavuga ati ukunika Imana iturinda. Igihe utabizi marayika akaba akurinda. Imana yacu abicyubahiro. Turongeye turagarutse. Tunarudi mara tena. Twagarutse. Kugira ngo twongere twumve icyo Imana adushaka. Dusikie mara tena chenye Mungu atafuta kwetu. Bibiliya iri kuvuga iti. Biblia nasema eti ntimukirengagize guteranira hamwe. Usijisahaulishe kukusanyikia pamoja. Bamwe kama vile wamoja bajya babigira. Wanafanya. Burya guterana. Kusanyika ni neno la Mungu. Guterana. Kusanyika ni neno la Mungu. Nujua utateranye. Burya nakoze icyaha. Sema kwamba umetenda dhambi. None kari Biblia bivuze. Mbona ni Biblia alisema hata indi mpamvu yatumisi amaterane. Yaacho na kosa kutana makusanyiko umekosa. Amen. Amen. Dekara duhaguruke. Wacha tusimame. Dusome. Tunari kuri rya jambo ntabwo turara. Tuko kwa ile neno na tukiri. Pale tungali pale tu. Na pale tu. Turareba Yohana ya mbere ibice 3. Tutaona Yohana wa kwanza sura 3. Turasoma ara ku murongo wa 13. Tutasoma shairi ya 13. Tunageza kwa 13. Tutafikia shairi ya 15. Turasoma mizanyezo. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Bene data, nimutangazwe nuko abisi babana. Twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo. Kubera iki? Sababu gani? Hari ikibazo. Kuna swali. Kabagikomereza ngaho ongera utangira. Kabagema tangira mu kwicana gatatu. Anza kwa 13 endeleshe. Bene data, mutangazwe nuko abisi babanga. Twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo. Kuko itondawunga ariko bene data, lakini wa ndugu, tuzi yuko twebweho twavuye mu rupfu kwamba tulitoka ndani ya kifo tugera mu bugingo. None cyabagejejemo ni iki? Komeza. Kitu gani kiliwafikisha ndani? Kuko dukunda bene data. Amen. Amen. Achia pale. Icyatumye bava mu rupfu bagera mu bugingo. Toka ndani ya twebwe turabizi. Sisi tunajua. Twavuye mu rupfu tugera mu bugingo. Kafika ndani ya uzima. None cyabakuye mu rupfu kikabageza mu bugingo ni iki? Nuko dukunda bene data. Burya inzira y'ubugingo ni ugukunda bene data. Bene data John aracyari. wicishije bugufi cyane kuko tuzi yuko uri hejuru twebwe tukaba turi abanyantege nke. Niyo mpamvu tuhagaze tuvuga tuti uragahora ku ngoma. Ndagushimiye kuzigurisha aba basere utabarisha baba babonetse n'aba bafurere utabunikiza amababa yabo ibidutwara byari byinshi. Nshimiye Imana yuko ifite amababa maremare, amababa agera muri kampani, akagera mu rugo, akagera mu ngendo. Imana yaturinze tuyikomeye amashyi. Wabwiye umugaragu wawe ngo muze tujye inama, natwe twaje mu nama kandi mu nama y'umuryango.
mw'iri jambo harimo imbaraga zashobora guhindura n'umutima udahindutse. Mw'iri jambo harimo imiti yo muri nguma ku bakomeretse, kandi mw'iri jambo harimo imbaraga zatuma abanyamubiri baterana. Mw'iri jambo harimo imbaraga zirema, zarema umusore akaba mwiza n'umufurere akaba mwiza. Mw'iri jambo harimo imbaraga zakwirika mu rwango rwa Samweli. Mw'iri jambo harimo imbaraga zakwirika mu rwango rwa Samweli. Mw'iri jambo harimo imbaraga zapfundika hamwe na mwene data. Mw'iri jambo harimo imbaraga zadushyira ku mugozi umwe, twese tukazamurwa tubaye umuryango wawe. Bikore n'izina rya Yesu Kristo. Abateranye bagusabye imbabazi bababarire, abateranye basabye imbabazi bakeneye imbaraga zibahereze, abakeneye amatwi yabahereze mu izina rya Yesu Kristo. Umugaragu wawe umugisha aya magambo agisomwa utuvaniremo ibyo kurya, maze iri jambo buri muntu wese asahaguranwe, kuko tuzi yuko abariconcomeye babaye abahanuzi, kuko tuzi ko n'abaririye rigahaza amara yabo bashoboye kwitwa abafurere n'abasere bakiranuka. Mw'iri jambo niho hari amababa rero azatuzamura. Emera uduhe amatwi yo kubitegera amatwi mu izina rya Yesu Kristo. Abadayimoni bose barangaza bene data n'abashiki banjye tubirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Uwaje afite ibibazo mu rugo akaba yaje arwaye ariko umubiri utaguwe neza, mw'iri jambo harimo imbaraga zikiza. Mw'iri jambo harimo ibisubizo. Mw'iri jambo harimo imbaraga. Abademo bose tubirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Harimo umwuka wera wibere ku murimo. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Tubasha kwica Imana yacu abicyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ndanezerewe kuri kandi cyo tunezerwa niba tunezerewe Imana. Tugiye kuririmba akaririmbo kamwe mbere yuko dutangira ikigo cyacu cy'uyu munsi. Indirimbo ya 327 327 iravuze iti: ni byiza kureba Imana bateranye bakundanye, mukaberana ubakunda ubaze Yeah.
aravuga ati anasema eti ni byiza ni vema kureba, ona, ni byiza vema kureba ona ab'Imana wa Mungu bateranye wakikusanyika bagize ute, wakifanya nini? bagize ute, Wakifanya bakundanye, wakipendana. maze undi mwinjira avuga ati ni byiza kandi ni iby'igikundiro abavandimwe babana kandi bahuje, Wanakutanisha mu bimeze nk'amavuta kama mafuta yatembye ku mutwe wa Aroni, aramanuka agera mu bwanwa, aramanuka no ku makanzu agera hasi. Kubera iki? Kubera ko abavandimwe bateranye bahuje, bahuje. wakikutanisha Ni ukuvuga ngo ikiduhuza ni iki? kinachotukutanisha Ikiduhuza ni ijambo. ni neno la Mungu. Amen. Oya, ubyumve neza. Kia vema Uzafata ifu, uone huo, tazame ifu iyo uyifite unga unapoikuwa ukaba uyifite ukiwa nayo ukayigira gutya ukayitera hejuru, unaitupa juu, wayitoragura? unaweza kuilogota wapi? Wayitoragura. Ariko ni ukuvuga ngo iyo umaze kuba umutsima, Kwa huu ni ukuvuga ngo yafu yari itatanye ukaba imaze guhuzwa n'amavuta n'amazi, biragenda bikaba neza, ukaba umutsima. Wawufata ukawutera hejuru, ukagaruka ukongera ukawusaba. Kubera iki? Ukarumwe. Abana b'Imana nabo akiri ikibagira umwe, niyo mavuta, ayo mavuta niyo bagira umwe, akaba umutsima, ariryo jambo ry'Imana. ndio neno la Mungu. Ukuvuga ngo abana b'Imana Watoto wa Mungu nta gikuta na kimwe, hakuna kutata moja. nta muntu wari ukwiye kuhagenda yikandagira. Muri Bibiliya yanjye ari kuvuga ngo burya abagira ubwoba buzanwa n'umwanzi. Kubera ntabwo ujya kwa mwene se batangiye kuyikandagira, urimo abademo. Ibihindi Ademo Joni wajyaga iwabo wa Joni, hari ahantu twacaga mu kagezi gutya bambuka hakurya, hajya hafi ujya kugera ipembagyo, hajya hafi umugezi muri niba ari Runga, wageramo nka nimugoroba ukawumva umusatsi kugira ngo nywele zako zinatoka. kubera iki? Kubera iki ukumva umusatsi uvuyemo? Hari impamvu. Aho kuna kitu, Kuko hari ikintu. ariko abana b'Imana Lakini watoto wa iyo Mungu mugenda mujye mugera mu bushobozi bw'amaso. na jasiri Bene data, bene data, wa ndugu, ntimutangazwe n'uko ab'isi babanga. Twebwe tuzi uko twavuye mu kwamba tulitoka ndani tukagera mu bugingo. na katika uhai. Kubera iki? Sababu gani? Kuko dukunda bene data. Udakunda aguma mu rupfu. Umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho. Uwanga mwene se ni umwicanyi. None bene data, ko muri kwirata ngo mwavuye mu rupfu mugera mu bugingo, icyabagejeje muri ubwo bugingo ni ikihe? Igisubizo baramubwira bati nta kindi kigoye, ntabwo ari uguterana cyane, sino kuririmba cyane, sino kubyina cyane, nta bigoye birimo, ni ugukunda bene data. Ni ukuvuga ngo kuva mu rupfu hagera mu bugingo, ni ugukunda kiriya gisere, nakora kiriya gisere, nta bindi. Asiye mwigira mu burya ni ukuvuga ngo inzira yo kujya mu ijuru iri muri uwo mwicaranye, inzira yo kujyayo iri muri uwo mwicaranye. Irembo ryo kugenda umenye ngo uwo muri kumwe, uwo mwicaranye niyo nzira ica. Aho ni ukuvuga ngo igihe cyose uzabona mwene so ukumva harimo kwishisha, ukumva muri wowe harimo kwishisha, ujye umenya ngo muri njyewe harimo kasoro.
bene data tuzi ko twavuye mu na kwamba tutoka ndani ya kifo turasimbuka tugeze mu bugingo tunafika uzima wa milele. none se kugira ngo mubone ubwo bugingo Wote ile uzima ni igiki cyatumye mugeramo ikintu mwakoze muti handi mwakoze kugira ngo mugereyo bien ni ikihe kitu gani? oya mwumva ukabaza urukoroshye nawe byumve neza Sikia swali. ni ikihe mwakoze Kitu gani? nanjye ngende njyeyo Nami niende kule. gusa biragoye Basi nafikiri nachosha. gusa biragoye Na hiyo vinachosha. ukundi icyo gisere Enda ule ndanda mnakaa pamoja. ubone ko utari bugende Uone kama kundi hautaingia. icyo gifere mwicaranye Enda ule ndugu mnakaa pamoja. Habindi. Hakuna kitu kingine. ibyo byonyine gusa Ile pekee. asiga bamara kubikora Ukishafanya ile ukaririmba ijuru naenda mbingu. ariko nutabikora Lakini kama haufanyi ijuru mbingu uzajya ubyumva amatangazo abandi baririmba wowe ntabwo uzajya lakini wewe hautaingia. kuko budakunda Asiyopenda azi Imana ajue Mungu. budakunda mwene se Asiyependa ndugu yake ni bien nujya ubona utakunda mwene so umva ujya uvuga ati jewe na Kayini turi mu nzira imwe jewe n'interahamwe tuko njia moya burya interahamwe zica na Kayini nanje na mimi turi kimwe tuko sawa sawa. siko Bibiliya ivuze Ile Biblia inasema basi udakunda twebwe tuzi yuko twavuye mu tunajua kwamba tukagera mu kutoka ndani ya bugingo kifo tunafika ndani ya kuko uzima. dukunda bene Maana data tunapenda udakunda aguma mu asiyopenda na baki ndani ya kifo. umuntu wese wanga Mtu yote mwese anachukia ndugu yake. mumwicanyi Muuaji. kandi muzi ko nta mwicanyi Unajua kwamba hakuna ufite muuaji iki ubugingo anayekuwa na uzima wa milele. burya ari Imana Kumbe Mungu yabikuraniye yote neza alianza vizuri. Imana yacu izi neza Wewe yuko anajua kwamba umva urukundo sikia kwamba upendo rurakwiye kugira ngo rushinge nastahili imizi kwamba mu ishimike bana mizizi b'Imana ndani ya watoto wa Mungu. ibyangu byemeye Pende umekubali, nicyo gituma yavuze ati dusigaye twangana mu kinyabupfura unachukia ndani ya asili, tukangana mu kinyabupfura unachukiana ndani ya asili. tuzajya duhura turamukanya tubwire ngo aleluya nawe mwabwira ngo amena duhoberane bose Mungu akubariki kweli. nimubwira gutyo ntazamenya ko mwana ariko sinzagera iwe nawe ntakagera iwanjye sinzarya iwe Kule kwake tukangana mu kinyabupfura ariko ikimenye icyo ukora icyo kuvuga ntakibona kabanyama ntakibona ariko Imana irakireba amen ibyo ukora abandi batabona ibyo utekereza abandi batareba menye neza yuko Imana irabyitegereza amen uramwanga uzamwanga ariko ukumwanga niko Imana irushaho kumukiraniriza kandi akarushaho no gukundwa n'Imana bamwe bakaburoka abandi kugira ngo mwice umuntu ndamuburoka itamufungia ndani ya simu. abagifite bene se baburotse muri iyi Wale sangwe wenye wako na wandugu walifunga abagifite bo baburotse muri iyi sangwe ari abasore n'abasere ufite ingorane kubera ko Uwiteka Imana yavuze ati uwanga mwene se n'umwicanyi mukaburoka nafunga atazampamagara asiniite. uzi kubona mwene se aguhamagaye utarakwifurije imigisha akavuga ati dada bwabwire tutavuganye mwene ari kugusuhuza Imana iguha umugisha abasi Sana Imana yacu dufashe Mungu wetu igihe turimo wakati tuko ndani, niba turi kuririmba ijuru kama tunaimba isi mbingu, iri ku iherezo tuko kwenye mwisho, mwe kubireba kugira ngo Usibione ubuzima kama bukomeza turi ku iherezo tuko kwenye mwisho. Yesu araje Yesu iwaja. none uragenda ute Sasa utaenda namna nko gani? kujyayo ari uko urakunda mwene so Kupenda ndugu ngo yako. kugiba kuguhabwa kandi ukunda mwene so none ufite abo wangu Sasa na ufite watu nabo udashaka kwicarana wale nabo hautaki ugasangira kukaa ukarangwa pamoja nao. kadebe nticarana Acha nabo nisikae kadebe pamoja na nticarana nabo
ugatangira ugakata, unaanza kukatia huko, wabona yuko ukiona kwamba Florence wicaye hariya anakaa pale ko ntamukunda pole, haca hariya itakaa kule, aho uciye wewe unakata, aho uciye aho ugiye kwicara icyo urahasanga ni dayimoni igutegereje, dayimoni anakungoja, kubera ko uwo wanze kwicara nawe uri kwihunza niho inzira yo kujya mu ijuru yari iri gukeho, none inzira yawe yo kujyayo urayimisinze. umeacha. Petro Petro ibice bibiri. Petro sura 2 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. tutasoma kwa jina la Yesu. Nuko mwiyambure Ujivue igomwa byose basi yote n'uburiganya na bwose ujanja yote n'uburyarya bwose yote n'ishyari na no unafiki gusebanya na kusengenya kose yote, mumere muwe kama nk'impinja watoto zivutse vuba. wachanga wanaozaliwa. Mwiyambure Ujivue igomwa wasi byose yote ishyari ryose inzangano zose. kiana kote, Niba muva muri kujya mu ijuru ibyo byose mubyiyambure, kubera ko uri kujya ugiye kurira indege ganda byo imizigo hariyo usiga, mizigo yako, mitwaro yao, cyangwa umukobwa ugiye gushyingirwa wala msichana hari ibyenda byinshi asiga, nguo mingi na akavuga haja ngo iki sema hii hayo kirasigara wapi itabakia, n'iki na kirasigara, itabakia akako hii ndagatwara hayo nitaibeba, ariko icyo hii kirasigara. hayo hii itabakia. Kubera icyo ari kubisiga ni ukubera ko iyo agiye Kwenye anaenda bikenewe, havihitajiki, igomwa ntibikenewe, huku wako urwangano ntirukenewe, ishyari ntirikenewe, wivu nayo haitafutiwe huko, urabyikorera ubijyana. utabibeba wapi? Yache, kuko niba dusangira kuri aya maana meza kama tunachangia kwa meza moja hapa, tugasangira ibyo kurya by'ubuzima, tunachangia chakula mbinguni, gute twanga gusangira isahani sababu y'ibirayi? gani tunakataa kuchangia sahani ya viazi wala ya vitu vikazaa? Uhereye none, Tangu sasa, uhereye none, tangu leo, uwagira ngo yanga mu mutima we aliyekuwa anamchukia ndugu umusanga yake umubwira ati ukutane, mwene umwambie data ndugu yangu, babarira. samahani. Usome Some Yakobo 5 Yakobo sura 5 mirongo cumi na gatandatu. sheria 16, Mwaturirane ibyaha byanyu kiliane dhambi zenu kandi musabirane pia muombeane kugira ngo mukizwe. muokolewe. Mwaturirane ibyaha Kiliane byanyu dhambi zenu bamwe ku bandi, moja kwa wengine, bashiki bacu kuri bashiki bacu, Dada bene wetu, data kuri bene data, ndugu, bene data kuri bashiki bacu, Dada kwa bashiki bacu kuri wengine, bene data, kugira ngo mukizwe. wapate kuokolewa. Usanga mwene so Nakutana ndugu yako utazansuzugura, atanisalau, udashaka gusuzugura. kama Yesu utasalauliwa, yagiye hagati y'isi n'ijuru, alienda hagati- bamwambika ubusa Wakamuvika kubera ubusa. ibyaha byanjye nawe, dhambi zangu yemera gukorwa n'isoni. None se nijya hariya cyangwa yakubwira ngo Chantal mbabarira basi, numvaga mu mutima wanjye nawe ko none uhereye none mbabarira, azansuzugura. atanisalau, Mureka agusuzugura, acha kusalau. ariko icyo ukoze icyo natakubabarira cyangwa niba akugaye umurunzaho amakara ku mutwe. Amezundika kwa makala kukuumiza. Amen. Amina. Ariko urukundo Upendo niyo ntwaro yonyine, ndio silaha ayo niyo pekee inkoni yonyine, Niyo fimbo, niyo imbaraga ndio yonyine nguvu irakugeza mu ya bwami kukufikisha ndani ya ufalme wa mbinguni. yonyine. Hayo pekee, Hakuna. hakuna kitu kingine. Amen. Amina. Abantu Watu babandi bajya basuhuka
Wate wale wanatoka. Kabona umuntu aratangiye Wanatoka. Kanyihuta batarahagera batandamutse. Abantu batandamutse. Basinisalimie. Akiruka. Anakimbia. Ukuri kubahunga. Niko n'imigisha y'Imana iri kugenda kuhunga. Mungu naikimbia. Kanyihuta runakata fulani. Uko uri kugenda wiruka. Niko imigisha y'Imana uri kugenda uyihunga. Bibiri iti mutanishe guhoberana kwera imigisha guhobeye mweneso ni imigisha y'Imana ariko igihe umwirinze ni umuvumo. Mweneso ndugu yako umva ariko mweneso kia ndugu yako ijambo mweneso neno ndugu yako muvukana mu maraso isa n'umwe musangiye so changia baba wako. Hapo muri kubyumva? Unasikia vipi? Wewe munyereke niba muri kubyumva ni. Iso baba yako. So ni ikintu gikomeye. Baba yako ni kitu umuntu musangiye amaraso. Changia damu. Yagera iwawe. Nafika kwako. Ako mwumvye ikintu. Sikia hii kitu. Uhereye tangu ile wakati umuntu umwuka warasari kukivuga kugeza kusema tangu leo. Hari impamvu. Kunayo sababu. Abana b'Imana. Watoto wa Mungu ugiye kugira urukundo. Tunapaswa ariko umva urukundo ruguhatira. Wende na kukazia. Ukunda n'umwanzi wawe. Umva ariko sikia umwanzi wawe ugutegeka ngo nawe ugomba gukunda. Penda n'umwanzi n'adui n'uwandogeye wanyiciye wabeshe nawe mukunde kugira ngo ubone ubwo bugingo urategetswe naamuriwa kwa kubifanya kumukunda kumupenda ukamukunda pe unamupenda ubyangu byemere bado mikatale lazima umupende. Amen. Amina. Nikimani kudutegeka. Vile Mungu anatuamuru. Alikudutegeka. Anatuamuru vile. Tukameze. Wacha tuendelee. Petro. Chekambere mu kwanza sheria 22. Navuze hati. Unasema eti nuko rero sasa ubwo mwiyejesheje imitima moyo kumvira ukuri ukweli kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya la unafiki. Nuko rero kama vile mubyumve neza sikie vema mwumve mw'abafrere sikie wa ndugu zangu mw'abasenge na wadada zangu ubwo mwiyejesheje imitima takasa moyo ubwo mwiyejesheje imitima takasa moyo kugira ngo mubone uko mukunda mubone uko muterana mubone uko muririmba mubone uko mubyina mubone uko mukunda bene data mutaryarya mwejejwe imitima kugira ngo mukunde bene so mutaryarya. Nta ndyarya izajya mu ijuru. Hakuna mnafiki ataenda mbinguni. Umva niyo wakusofira niyo wajya ubyina hano hakamuka niyo wasokozwa kugeza hejuru niyo watera gute ukabwiriza ukaririmba niba uri indyarya hawutayenda. Hari indirimbo yashimishije. Kuna nyimbo ilifurahisha. Indirimbo mwaririmbye ngo nyimbo muliimba eti hari ikice mwageze. Kuna kipindi mlifika mnasema eti kuimba haina mafaa sababu kwenye tunafika leo tunaomba nguvu maliza miaka ndani ya ujumbe haina mafaa olewa tunaomba nguvu kuririmba
kuririmba kwawe, kubwiriza kwawe, kubyina kwawe, guterana kwawe, kumara imyaka myinshi ntacyo byakumarira. Icyo bigusabye ni ugukizwa. Icyo Imana igushakaho ni ugukizwa. Guterana ni byiza, kuririmba ni byiza, no kubyina ni byiza, no kubwiriza ni byiza, ariko icyo Imana ishaka kuruta ibindi byose ni ugukizwa. Imana igushakaho kugira ngo ubu wera, ubu wera nk'uko nayo yera. Kera bari bazi ko ifurere ari ibintu ukunda kurya. Mubizi abantu babaye muri Kongo, Mera ari kumbwira ati njyewe watangiye kubyumva neza. Mera kumbwira ati ibi babazi ko ifurere ikunda inakuwa inapenda chakula. Uzi impamvu Unajua sababu nuko byakundana. Sababu vikao inapenda. Saori va kigateguza kandi biteke n'ishimbo baze kikamera bagara byose nikari biwanje byose bikabyaje byose binashinga bintoki bari gatamira none uri wese bambata bigo uhabaye iki ulikuwa nini bakubaje kunsura walikuwa kunitembelea ko hajya mu bagize ibirori ingo icyo cyo cyerekanaga abana b'Imana kubaza kunsura habwiko bagira ariko none urahisha akagariga zoki ukagatsimba ukarinda umara akagaro wenyine nta mwene sikanyoyeho umva nta mugisha ufite ibiryono uri abana bawe ntabwo ari imigisha ariko ibyo wahaye mwene so uzabihemberwa. Intumwa zasangiraga ibyaro bagasangira byinshi maze asigaye bikishima bikanezera bikibyinira bikishima. Ejene mu gikuyu ntuyibuke kera hakirimo intoki urahibuka hakirimo intoki y'ahakurya hari intoki zabagamo zari izacu ibifure bikenga umutobe byamara kumurenga byose bikabuma byamurenze bikabuma kumu none se abandi kudahonyera n'ubwo bwaba buzaruguririsha none ko abafure bawe ubonye byambwira Imana nk'umugisha Imana izamba ibindi umva ibyo hari bene so ntabwo uruhombe ubujije Imana izayimurembera. hakuna hasara mule ndani. Nshakira umurongo uri kuvuga mu migani ihute mu migani ushaka kuvuga ngo nabonye umuntu utanga kwiragiza ariko akarushaho kunguka, mbona umuntu wimana cyane ariko arushaho guhomba. Ihute mu migani n'undi urabona vuba ureba ariko Imana ishaka kugira ngo urukundo rwayo rushinga imizi no mu mitima. Wewe ukundana urumamo urumamo ngo kukakigisha bikumbuka kufaza akagira ngo nawe kubera yuko ari gupfa aho kugira ngo uzawe umuhari uzupfa wawureka wabonye mwene data pata ndugu mu migani Ezari undi wese wabona mwingine alipata yoyo pale nuko nta byitwe biba namaze kubona nuko njye amen mumvaho kandi sikia ile kitu mukumve neza mugasega mwezi ko buri wese abyumva kila mtu asikie. mu migani kangahe Ndani ya Mezali mingapi? Imigani 11 Mezali 11 murongo shahidi murongo 24 24 utanga kwiragiza nyamara akarushaho kunguka kandi hari uwimana birenze
kuanzia pale. Umunyabuntu azabyibuha kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Uwimana amasaka azavumwa na rubanda, ariko umugisha uzaba uyabagurira. Ugira umwete wo gushaka ibyiza, aba yishakiye gukundwa na nyina. Aka mwumvise amagambo Maneno mazuri. oya murayumvise? Umeyasikia? Oya aya magambo muri kuyumva neza? Haya maneno mnayasikia vema? Aya magambo yamara aryoshye. Hii maneno ni matamu. Ni matamu sana. Hari umuntu utanga akwibagiza, anatoa nyamara akarushaho na zaidi kupata faida. Wajifurere Wewe ndugu, kuguriza abandi unakopesha batakuguriza, na kutanga bataguha na wakutoa kupe. Fred Das wa muziki huu Ndugu Didashi, tukopesha mmoja cyageze hapa, nyumba imefika. Nakwambia ntaba mfite nta na magana sina tana 500 kandi uryamye ku bihumbi na lala kwa 10,000 ugahakana. unakana Ariko kabisa hauna uhakanye ili unakana ariko uri guhakana unakana kama hauna imani mu mutima wawe ndani ya moyo wako. Nakwambia eti icyo mufite haramu muri 10,000 kaza ziko sana ndani ya nyumba yako. mwene sa musore mu Ndugu yako muondoe ndani ya nyumba. ibihumbi 10 Uko na 10,000 ariko ejo lakini kesho bazamusora mu Batamuondoa ariko ndani. wowe Lakini uzagirwa wewe n'urubanza, utakwako una hukumu. kuko niba ari mwene so Kama ni ndugu yako yamuhe mupe, naya kwambura. kama na kulimya. Bibiri yiti Biblia eti mujye muguriza bene so mudategereje muko bazabishyura. usipongoje kama watawalipa. Aho birakomeye. Wale hapo ni kuhusu Igihumbi cyajya cy'idolari dola moja. hajya Chantal Naipatia Chantal. Chantal bazakishyura. Atanilipa. None ubu mko habaye Sasa unakuwa faida kaburiza mwene so na mkopesha. none uvu Chantal yamuhe nguhaye Sikia igihumbi cyane Chantal na kupatia 1,000. urakimara mu kwezi Ukimaliza nacho uzabigabira mwezi, magana abiri. utanipa 200. Ndugu yako hatari. Imana idufashe. Mungu atusaidie Igihe turimo wakati birakwiye kugira ngo duhinduke tubadilike, tuba abana tuwe b'Imana watoto wa Mungu wa kweli, wa kweli. ntabwo ari amagambo. Sio maneno. Niba ngo tuzajya Tutakwenda mbinguni kuangalia wenye kuwa. uzakureba abandi Utaenda kuona wanani wewe? Bande. Wanani? bande Wanani? abariyo ni ba rukundo. Uzajya n'urwangano rwawe n'ishyari ryawe hawutaenda, haukuzajayo, ntabwo wajya. hawezi kwenda. Ariko Imana ishaka ngo umva, Imana ubwayo ni urukundo. Mungu peke yake ni Niba ari upendo. urukundo se Kama Mungu ni upendo, n'abayizera nao muamini ni abana ba rukundo. ni watoto wa upendo. Amen. Amina. Tukadukomeze. Wacha tuendeleshe. Bari tabakereza. Samahani nisiwacheleweshe. Twihute. Wacha tuharikishe. Ariko turi kuri ijambo Kwenye kuwa kwa neno hili, inzira njia yo kubona ubugingo ya kupata uzima, ni ugukunda bene data. kupenda wandugu. Inzira Njia yo kubona ubugingo, ya kupata uzima wa milele. Inzira. Njia yo kujya mu ya ijuru. kwenda mbinguni. Inzira Njia yo kubona imigisha. kuona baraka. Inzira Njia yo kubona amavuta. kupata Ni mafuta. ugukunda bande Kupenda wanani, abafurere n'abasiri. wandugu na wadada. Amen. Amina. Bibiri kuvuga ngo Biblia nasema eti Mupendane. mpendane Cyane, sana sana cyane sana cyane sana cyane sana cyane sana cyane Sana. cyane. Abahe wanani, abaha wabaha, abega wega, abagesera wagesera, cyane cyane Sana, sana. abo mu nzu nyumba ya Mungu. Pale pale tu abandi bazajya biyongera wengine watajiongezako, habanje lakini kulitangulia aba hawa tu. reka mbabwire Wacha niwaambie,
Kera nigeze kujya muri Kongo. Zamani niliwahi kwenda kule Kongo. Ndagenda ngeza ahantu nikaenda Irubare. Mahali kwenye wanaita Irubare. Icyo gihe ile wakati cyari igihe cy'interahamwe nyinshi, wakati wa mashambazi mengi sana nyinshi. Nza gutya mu muhanda nturutse hirya vuye irucuro hirya none kugira ngo bwari bwije sasa nitalala wapi? Hano sinza hapa sio kwenye wandugu wako. None ndarara sasa nitalala wapi? Ndaza nikakuja mbona ibigabo bibiri nkari imbere na wanaume mbili kama genda bisatira akaenda nikawakaribia ako mfita koba mu lakini kwa naoga ndani ya moyo wazijufre ngumvise ya parole sikia parole bila parole bila parole bari ibyo uyu munsi ubahagije ni parole nziza imeze nde ukabonyera ni kanumba umva ni kanzamu ngapi muri bifurani sana wandugu gari wowe bongo nimeipata ndabyegera nikawakaribia uyu munsi siku ya leo nta munyedini uzi parole hakuna tukasehemu na yao urahiye nkomeje iparole nta munyedini wabwira ko twumvise parole bakubwira ngo yakubwira ibyo kuvuga ni iparole ni ibiki abisirayeli bari kurwana bari bafite isinye yabo bavuga bati navuga ngo shiboreti nawe ukamenya akumva avuze shiboreti urangize malize natwe iby'iwacu birihariye abana b'Imana barihariye muri ibyo yavuze ati abana b'Imana Imana ubwayo niyo yazamutse igorogota yemera gukubitwa ku bwabo ntawo gutabwa urimo nta n'umwe ni beza ni wazuri sana sio kumubabwiye ukuntu abonye umutwakazi nshaka kumwihesha buryo tuboko ndamutsa isalimie mwene so dada yako mwobe nika arambwa mwobera mbatie kuko arabonye ko namugaye sawa alikuwa nimeona nimemwona mwobera mbatie mwene so ndugu yako mwene data ndugu yako umutwakazi mbuti muke kubera ko yavutse sababu alizaliwa muri Yesu Kristo nanjye ndi mwene so basi nikamukumbatia kabisa none nari maze kubabwiriza none ntangiye kuza ryo gushaka mambo ya ubaguzi ikisobanuro cyakiriye abana b'Imana bose ni beza kuko Imana irobanura ku butonde nta barebare nta bagufi nta banini abafite amazuru maremare n'abandi imbere y'Imana byose ni byiza. Amen. Amina. Frere Wandugu yabye wazuri sana. Kera zamani si nduwa kera cyane ariko zamani sana, lakini wa zamani wanabisikia. Ukagenda unakwenda ukagera kwa Olive, nafika kwa Olive, unakaa karibu Frere, karibu ndugu, kicha nakaa Olive akawagiye mu nzu azanye akibasi
akirihoga imibirenge kugira ngo umubwire ngo iki, kugira ngo umubwire ngo iki uri Imana igira ute? Imana igira ute? Iguha umugisha. Iryo jambo mwararisuzuguye ariko rirakomeye, lakini liko nguvu. umuntu ati Imana iguha umugisha. Mungu akubariki. Muno zihe dutanga imigisha itagira n'ikibazo, baraka haina kitu. batambuka Imana iguha umugisha Dada, ya nini? Ya nini? Imana iguha umugisha. Mungu akubariki. Ya nini basi? Ariko abakera barayikorera bakayishakisha bakayakuyicukura. Umva, Sikia. ntunyure hano, Usipite hapa. nyura hano. Pita hapa. Wihanyura ariko uracaho kubera Unaipita kwa kifaji ya nini? akaba yiyemeje Anaingia ndani ya nyumba. amuzaniye iki Anamuletea nini? akunda mubwire ngo Imana igira ute iguha umugisha. Akazana amazi Analeta mu maji gikombe. ndani ya Imana yavuze akariga zote. Mungu akusema katika zote. Imana yavuze ngo muza ni kariga zote. Nibyo kurya. Chakula. Yavuze amazi Alisema maji yo mu mugezi. ndani ya mto. Ariko kuko aravuga ati Mungu akubariki. Imana iguha basi bila haja akumva ibyo byonyine kuba abikoreye mwene se akamubwira Imana iguha umugisha akumva ibyo birahagije. inatosha. Amen. Amina. Imana yacu idufashe Mungu atusaidie kwa jina la Yesu Kristo. urukundo Upendo, urukundo upendo, urukundo upendo rutaryarya. sio na unafiki. Reka mbabwire, Wacha niwaambie, dufite imiryango tunayo majamaa tuvuka, ambao tunazaliwa ndani, ariko lakini ugasanga nakutana umusore dada cyangwa se umufure Wala. umusore dada, ufite ibirori nina sherehe, ukagira ubwoba bwo kubwira bene so ngo muntekere, ukayakubwira abanyamahanga. nataka kuambia wa mataifa Aba bose waruka kuza ati Chantal uzantekera igitoki, utapiga Florence uzateka inyama, piga nyama, Mama Fabu uzateka ibishyimbo, piga maharagwe, Manwani wowe uzateka ibi, mambo kadhaa. ukababwira none nzabone mubinzaniye kandi ibirori byanjye nimwe bene byo. Ni ninyi wenyewe. Nukorwa n'isoni kubera bo ibyo bazaba bakozwe n'isoni, kuko ntabwo bazavuga ngo kwa Oliva bazaba bati yewe abase b'abafurere ni akasamutwe. Kuki batavuze Oliva? Bwana waseme Nuko ari uwo mu bafurere nyine. kwa wandugu tu. Hey, Dukwiye kugira urukundo tunapaswa kuwa na upendo rushinze imizi unaoshimika mizizi rurimo neza, yenye kuwa ndani. tukabona tukaririmba ijuru, Tunaona tukavamo turi kujya mu ijuru tugasimbuka. tunaenda kabisa. Amen. Amina. Oya, mwese ntimwabaye muri Kongo Yote mliwahi kuwa Kongo. mukajya guhingira igifurere mukagihingira mukita Kuharibia mnarudi. kibahaye iki Amewapa cyatubwiye ngo Imana ibaha umugisha. Mungu awabariki. Ibyo Ile tu. iyi niko cyatubwiye Biblia alituambia. no mu ijuru Na bakawumanura baraka inashuka. Imana ikabaha imbaraga, Mungu anawapa nguvu. Imana ikabaha ubuzima. Anawapa uhai. Kubera iki? Sababu Imigisha y'Imana baraka yamanutse. Mungu imeshuka ndani yenu. Dukomeze. Tuendeleshe. Abafilipi Wafilipi
igice cya mbere sura ya kwanza umurongo w'icyenda. shairi ya 9. Kandi iki nicyo mbasabira, ni ukugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwiza ubwenge no kumenya kose, mubone uko murobanura ibinyuranye, kandi mubone uko muba abataryarya n'inyangamugayo kugeza ku munsi wa Kristo, mwuzuye imbuto zo gukiranuka ziheshwa na Yesu Kristo, kugira ngo Imana ishimwe kandi ihimbazwe. Amen. Kandi iki nicyo mbasabira, nawaombea icyo ile nicyo mbasabira, nawaombea ni ukugira ngo kusudi urukundo rwanyu, wenu. nta kindi Imana ikutwifuriza, nta kindi Pawulo yatwigishije, ni ukuvuga ngo ni ukugira ngo icyo mbasabira ni ukuvuga ngo urukundo rwanyu, urukundo rwanyu rugwire, izidike. urukundo Upendo ni ikintu gikomeye. ni kitu cha nguvu. Burya Imana nta kindi yaza Kuna gutwara, kitu Mungu iraza gutwara. atachukua upendo, Iraza gutwara urukundo. atakuja kuchukua upendo. Urukundo niba rutari muri wowe, Upendo kama haiko ndani yako, niba rutari muri wowe, kama haiko ndani yako, ukaba ufite unakuwa abutinya, wewe unaogopa. he, Angalisho. Yohana nzandika nyaraka 3 duhereye sura ku murongo 3 w'icumi. kwa shairi ya 10. Icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Icyo Ile nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Ibilisi. Umuntu wese Mtu yoyote udakiranuka cyangwa udakunda mwene se ndugu yake w'Imana. sio wa Mungu, hapana. Umuntu wese udakiranuka Yoyote akwe haki cyangwa udakunda mwene se ndugu yake si uw'Imana. haiko wa Mungu. Ubwo nibwo butumwa Ile ndio ujumbe mwumvise isikia.